partner? Kalau boleh tukar sikit lah partner, nak share lagi berdua. Okay, you both berdua boleh. Kesian tengok you lah. Okay, share with your partners. Tadi ada berapa faktor tadi? 4 faktor, right? Okay, 4 faktor ni tadi. Daripada 4 ni, you letakkan weightage dia. This is what weightage untuk katakan yang dia ni, dia contribute berapa besar. Okay? Right, share. Yang you feel lah, yang you rasa lah. Might be, start share now. Break sini, habis ni. Habis discussion ni kan. Jangan just throw the figure. You kena deeply understand. We are now in the process nak jadi forensic engineer. This one. Because every matter actually for me is the least possible. This for my experience. You want to join their discussion? Rugi kalau tak. Ada muzik tak? Best sikit kalau ada muzik. Tak ada. Cari sikit YouTube. Sunyi sangat. Nah. Tak share. Saya dah cover topik yang sini. Lepas ni kita break tea break. Okay, so ni nak guna PA system ke? Tak ya. Ada PA system ke? Saya tak pastilah. Saya pakai saya punya notebook lah kot. Okay, so far. Lepas so lepas tu kita break. Lepas tu sampai pukul 10 pagi. Ikut dia. 15 minit boleh? Boleh? Sound? Ha? Tak apa? Oh, tak ada tu. Tak apa. Bunyi je. Mainkan je. Kat ni. 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 Okay. Tenang je, tenang. Ada lain? Kopi? Dengar. Lain? Are you okay? Okay, done. After this kita okay.
After this kita rest. Okay, anyone nak share? Anyone nak share? Tapi semua kena share lah. Yes. Student dulu. So based on our discussion, I believe that new construction error will be something that the first thing that we look at. You vote for construction error. How many percent? Buat apa tunjuk ni dulu? Tak nak tunjuk. Tak boleh tunjuk dulu. You tak nampak kan? This is fact. This is fact from the data. They collected data. Before I thought it's 50%. Okay. I feel like it's 50%. 50%. You? Construction? Because you're a same group? Yes. How many percent contributed to the main factor of the failure? I'm not sure about the weightage, but this will be the major weightage Mhm. for any construction failure. Mhm. So I will say 40 to 50%. 40 to 50%. Okay. Our ladies here? Consultant. You consultant, you cakap you salah. Design. Error mungkin ada, tapi Okay. kita boleh reduce sebab kita pakai software. Okay. So I vote for construction error. Okay. 60%. Dah soalan dah bocor dah. You? We got the Construction lah. around 40%. How about others tu? Tak banyak contribution. ada juga. Ada. Tapi tak banyak. Okey lah. Since tadi tu dah dah tak surprise lah. Nanti open eye surprise a bit. Tapi nanti ujung-ujung semua tak salah. Ha? Nanti ujung semua tak nak salah. Yalah, itulah dia. Last kali tak nak salah, semua tak nak salah, right? Sorry. Saya rasa paling ni construction. Construction. Yes, construction contributed. Jadi yang mungkin dekat sekolah tu kan. Ha. Tapi paling banyak saya tengok bangunan Please. itu lah. Banyak masalah? Dekat ikut saya punya Okey. sering lah. Banyak government yang beli. Tak ada ni. Susah. You banyak repair lah sekolah lah. Kita pernah buat sekolah saya betul bahan. Okay. Kita tak ada CCC tu. What happened? Bangunan tu sampai dah tak dipakai. Dia tutup. So, abandon lah sekarang lah. Tinggal macam tu je lah, gaji putih. So, what government do with that building? Last kita tengok tu dia tengah dia macam buat overbarricade lah. Dia nak buat evaluation lah. Real happen tak tahu. Tak tahu. Okay. This happen. Construction errors contributed 40 to 60%. Siapa yang vote for this? Okay, tepuk tangan untuk diri sendiri lah. Atau you all dah tengok, tak aci lah kan? Design error 20 to 30%. Design. Biasa design yang cantik lah biasa kan banyak. Not necessary. Selalunya design yang cantik dia akan cantik elok sebab dia sangat precise. The design dia punya detailing so detail. Selalunya projek-projek yang biasa, contoh macam sekolah, barang-barang yang benda biasa tutup mata lah, buat lah macam ni, design tekan kan, then keluar. Tak cari tanya kita punya our senior sini. Buat sekolah ke, buat apa-apalah semua. Lepas tu duduk buat design, siap. Banglos. Dia banyak contribution kepada ni. Design sebenarnya is wide juga. One of it is changes. You buat banyak changes dekat dalam design, at the end of the day, katakan more than 2, dah design dah jadi kelang kabut already. Kita tak boleh tracking dah. Especially bila dia sudah tukar dia punya grid line. The length sudah tukar. So ada missing dia punya ni. That's why now, for your information, mana yang tak involve dengan latest technology ataupun imposed by the government, especially di JKR, kita sudah ada BIM. So dalam BIM juga dia impose juga pakai Revit. So to reduce the mistake on the design.
That's why tetap jadi king lah juga construction lah at the end of the day. Walaupun sekarang kita dah banyak precast, tapi precast sekarang pun arkitek pun sudah banyak ngada-ngada main projek satu dekat Putrajaya, dia tak nak jadikan macam IBS. Boleh tak I ulang balik? Bangunan IBS tak nak jadi macam IBS, nak buat macam normal in situ. So you tahu tak IBS punya building macam mana? You nampak tak? Bila cakap IBS, apa yang dalam kepala you? Lego. Macam Lego. Tak ada shape. Tak ada shape. It's just Lego, letak precast beam, hollow core. Lepas tu ada cobble. It's something like that. Pasanglah Lego tadi, pasang. But the architect punya impression, I don't want to like this. I want to change. Then start to put dia punya apa tu nama dia tu? Coping, semualah, cornice semualah, coping sebesar-besar coping ni 4 feet nak buat. So pening lah tengok. So then bila macam tu dia dah tak jadi satu building yang bagus. Mistake akan berlaku. Sebenarnya apa Malaysia buat is good. Selain daripada good tu dari segi to try to reduce the mistake. Okay? Because apa yang manufacturer macam you buat precaster kan, dia precast, you datang kat site dan buat, lepas tu ada mixer, mix, letak konkrit, done. Tapi bila you ada elemen dengan in situ, especially toilet susah nak resolve, kena pakai in situ kan, because of the water leakage semua, to try to avoid that, then start masuk pada in situ. Dan masuk in situ, problem juga. Dan project still lagi delay. By right, satu school boleh siap dalam 8 month. Tapi now government JKR 3 tahun nak kena siap. So macam tak masuk akal lah. Material, siapa faham lah kan, tak faham. So this thing I tak tahu direction kita macam mana. By right, kita tahu the design itself is IBS, just follow the IBS punya format kan. Doesn't matter, orang tahu it's IBS already. Because dia nak cepat kan. Lego macam China kan, masa COVID dia buat hospital very fast. So should be that way. Tapi Malaysia tak macam tu. Kontraktor pun bila dah masuk in situ dia problem. So still lagi dia win lah, construction punya error. Material defects dia related dekat sini, construction error. So choosing of the right material dan maintenance is others lah. Okay, now what I'm facing right now, maintenance ni sebenarnya besar. This is from the 2012 punya data. Maintenance dengan environment is contributed besar sebenarnya currently. Okay, for example kita sekarang, you tahu tak, raining kan, intensity rain dia sudah bertukar. Sekarang dah jadi berapa sekarang? Tahu Cik Kamil? Ada satu seminar, this is I pecahkan rahsia lah. Ada satu seminar dekat Kerajaan Negeri Selangor baru ni, JPS dia expose kan, yang intensity currently dalam lebih kurang dia panggil return period for 100 years. Betul And now they want to change to 200 years. What the implication of that? Apa implication dia? Tahu tak implication dia? Reserve akan jadi besar, section akan jadi besar. Even benda tu tak jadi banjir lah. Then everything need to change. Kalau you ada tanah, you kena contribute your land for that reserve. Just because of want to avoid the banjir. So bila hujan lebat, building tak boleh cater for that. Dan lepas tu banyaklah dengan dia punya windy punya issue. So now sebenarnya contribution yang besar sekarang is maintenance. That's why under this new government Madani, they more focus on the maintenance. Instead of building a new building, tapi benda ni sini. So might be nanti dia ni akan contribute naik percentage due to current situation. Okay guys. Okay, ada sikit pesanan. Keretakan yang kecil, apa dia? Boleh baca? Keretakan yang kecil boleh jadi suara awal kepada malapetaka. So listen, look into the sign. So kita akan continue. Kita break for 15 minutes. Kita masuk balik semula pada 10:45. Okay.